Adat budaya Tumbai. Adat budaya Tumbai uat anjak sakeji tugok tano terpakai di serukuk tepat ni. Wai muli makanai netak luah judul ni, khik teba rangkak diwai tambak lamban batin ni. Barong puja jamaan mupakat disunyina tison jabah mekonan muli ri makanai na. Lapah pura kamian riun-riun lalawa buiring juk kebayan hagala tap kelaya. Kitumbai sebayaan murami ri pelimban ngeri ri geringan belin ri seakonan. Kawat diguayan mupakat nihan-nihan kadu kapa tayuhan kanawakah nitian. Kapan guayan kadu laju ngukuk debingi wat marok wat bulahgu nyambai patun ngiringi. Mawat kinunggali jut kujok haga pagi wat marok ditatuku palas nginum wai kopi. Tanau bida cerita kisah bubalin kumbang belin sebaya lupa hanggan tahu di khang-khang. Bagun muari raya sino lagi metekang kidang maju di mena kaduat khasa sumang. Kadu kisih bukati zaman ni ilung bida andah globalisasi ngaku sunyin uyina. Saya tuha mak parduli ngiring luput cerita. Saya ngura mak telali mawat haga butanya. Salam akon kutuju nupak puari sunyin, sukuk badan taru salam kutitip dangin. Kalau gugoh seradu pakat kham dilom khikin, dilom wayak seliu budaya dang simbin. Lambar 13 Maret 2023, Azwar Halim Putra Barnas, Makanai Kidung Sakti Serungkuk Barnas, Belalau Lampung Barat.